Barcha maqtovlarimiz Alloh Rabbimizga, Alloh taolani maqtaymiz, ulug'laymiz. Yordam so'rab Alloh taolaga yalvaramiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, hech kimni adashtira olmas. Kimni adashtiruvda qoldirsa, hech kimni to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shahodat etib aytamiz, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanligini. Shahodat etib aytamiz, Muhammad Alloh taolaning quli, elchisi ekanligini. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Ey iymon keltirgan kishilar, qo'rqig'iz Robbingizdan tegishli ravishda ham musulmon bo'lgan hollaringizdagina vafot bo'ling'iz" deydi. Tağda ey kişiler korkağız Rabbinizden, o sizin bir kişiden bar etti, onun sınarın bar etti. Hamalarının ikisinden köp erler, köp kadınlarının yeryüzünde bar etti. Tuğanlık aralarınızı üzmegiz, dürüstlükte Allah Teala sizni gözetip duradı. Tağda Allah Teala ey kişiler, iman getiren kişiler korkağız Rabbinizden, hak sözünü söylegiz. Şu şakta Allah Teala sizin işlerinizi düzeltir, hem günahlarınızı yarlıkar. Kim Allah'a hamanın ilçesine itaat etken bulsa şu büyük oңышқа erişir. Dürüstlükte en hak söz ul Allah sözü, hem en yaxşı yol ul Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu, hem en yaman işler bu dünya yangalık kirti, çünkü her bir yangalık ul bid'at, her bir bid'at adaşı dedi, hem her bir adaşı utta dedi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaderli Müslümanlar, kaderli kardeşler, bu dünyada yaşayan vakitlerimizde biz her birimiz nendedir sınavlarga layıklı bulabız. Allah Teala bir kimni de bu dünyada sınavsız kaldırmaz. Kim nedir baylık bilen sınay, kim nedir fakirlik bilen, kim nedir şiir bilen, kim nedir tazalığı bilen sınay. Hem de her birimizne Allah Teala meşhuşu dünya yüzünde türlüşe sınap koruyor. Üzerinin kulları onlarga şükürlü bulurlar mı, ya ki şükürsüz bulurlar mı? Allah Teala'nın birgeni bilen, takdiri bilen kanaat bulurlar mı, ya ki kanaatsizlik kursetirler mi? Her birimizne Allah Teala Subhanahu ve Teala bu dünyada sınaydır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala ise ve nebluvakum bişerri vel hayri fitnete ve ileyne turcaun. Biz sizni sınarımız dünyada yaxşılık bilen de, yamanlık bilen de fitne için hem de siz bizge kaytarılacaksınız diye. Yani dünyada yaşayan vakitinde bu sınavlar bizin nersesi ne için biriyle Allah Teala bizning imanlarımızı tekşire. Qaysilarımızın imanlarımız doğru iken, qaysilarımız takdir degan ebirge dürüst ettirip ışana, qaysilarımızın takdirge ışanam degan sözleri fakat sözdegine turip qala. Şuna göre de biz dünyada bulgan vakitlerimizde bu sınavlar ne için verildi iken desek, o Allah Teala'nın bir hikmeti var. Allah Teala elbette hiç şeksiz bizning imanlarımızı düzete hem imanlarımızı tekşire. Bizim bu dünyada hatta ağırlık kelgen vakitlarda, bela kaza kelgen vakitinde da biz şükür bulurga tiyişli. Biz her vakit adam balası, Allah Teala ışanam imanda degen adam balası nendi halde bulsa da nerse ki Allah Teala şükür, elhamdülillah deyip dururga tiyişli. Endi dine bulmagan, ağırlıkka, kıyınlıkka düşken kişi nerse keşli, ol her vakit zarlana. Ol her vakit özünün takdiri bilen kanaat tugil. Ol her vakit nendidir yaman işler işli. Anarga sınav düşken sayın yaman işlerge, günahlarga batkan bula. Çünkü ol Allah Teala'nın birgen takdirine kanaat tugil. Takdirine kanaat bulma bilen nersege kanaat bulmagan şekilde bulasın. Allah Teala'nın üzerine de kanaatsizlik görsetken bulasın. Yani Allah Teala'nın birgen takdirine kanaatsizlik görsettin iken, şol vakitinde Allah Teala'ga da kanaatsizlik görsetken bulasın. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytdı. Bu dünyada da iki tavuş Allah Teala'nın lanetine düşken. İki tavuş Allah Teala'nın laneti. Birincisi şunday tavuş, ol muzika tavuşu. Muzikalni instrument tavuşları. Garmon tavuşu bulsun, balalayka bulsun, başka tavuş bulsun. İkincisinin de tavuştu. Ol bana şuşu kim? Allah Teala'nın tarafından bilgen takdirine kanaatsizlik görsetip söylengen kişinin tavuşu. Yani bir bela kaza düştü, ya ki akırıp jılay başlay, ya ki niye Allah Teala miye birdi deyip kışkırıp nersedir söyley başlay. Bu kişinin tavuşu da Allah Teala'nın karşısında lanetini buldu. Şuna göre de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerine ihtibar etirge tiyişli biz. Ama Müslüman kişilerine karağız. Müslüman kişiler dürüst etip şu ağırlıkka şükür bilen elhamdülillah deyip ağırlık kelgen vakitinde sabır etken kişiler durumda Peygamberimiz da bir hadisinde aytdı. Müslüman kişinin hali andi tuguldi. Müslüman kişinin hali gacapti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı.
Karagız, Müslüman halinin kişinin gajab halindedir di. Anarga birey nindi hal düşse de ul anarga hayırlıga di. Türkü kimlerge di? İman kitirgen kişilerge di. Anasın ayta ni için? Çünkü kaçan anarga birey yakşılık kilse di. Ул шул вакытында Аллаһ Тәгалә шөкер кыла башлар. Аллаһ Тәгалә мактауларын әйтер, хәметләрен әйтер. Һәм дә кайчан инде анарга бер авырлык килсә, ул вакытында сабырлык белән үткәрер. Кыенлык, бәла каза килсә, сабырлык белән үткәрер. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әлбәттә безне төрлечә сынап карый. Әлбәттә шул сынауларның берсе, мәсәлән, шир, авырулар. Күпчелек вакытында кешеләрдән ишетергә туры килә, алар нәрсәкә үзләренең сәламәтлекләренә канагатсызлык белдерәләр. Менә миңа шундый авыру килде, мондай авыру килде, бу җирем авырта, теге җирем авырта. Тегеләй әйттем, булай әйттем, бигрәк тә бәлки иратларга караганда хатын-кызларда күп шундый нәрсә ки, һәр вакыт ширин сөйли. Һәр вакыт ширин сөйли. Яки авырлыгын сөйли. Шуңа күрә дә без инде нәрсә эшләргә тиешлебез? Бу алама гадәт, шушы ширләребезне мөмкин әле врачка баргач сөйләргә. Шулай бит, больницага бардың, врачның кырында утырасың, әй, менә минең бу җирем авырта, менә шушынан авырта. Ни өчен аларга сөйләйсең? Зарланып түгел, ул сиңа нәрсә ки, тиешле сәбәбен, тиешле даруын бирсен ди. Инде урамда туктаган кешегә ул ширеңне сөйләү белән анда нәрсә ки, ул синең Аллаһ Тәгаләгә канагатсызлык, тәкъдиргә канагатсызлык күрсәтүдән башка эш түгелдер. Шуңа күрә дә белергә тиешлебез. Ни өчен ширләр килә? Беренчедән, ширләр ул гынахларыбызның кәфәрәте буладыр. Ягъни гынахларыбызны юа торган, гынахларыбызны битерә торган әйбердер. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әлбәттә мөэмин кешеләрне һәр вакыт аларга үзенең сынаулары килеп торыр ди. Мөэмин булган ирләргә дә, мөэмин булган хатыннарга да шушы килеп торырлар ди. Бәлки аларның сынаулары балаларында булыр, яки малларында булыр, яки шул вакытка хәтлем ди, кашан Аллаһ Тәгаләнең хузурына гынахлары биткән сәбәпле булыр, кайтырлар, кайтканчага кадәр ди. Ягъни бу сынауларның өчен килгәнне беләбез. Кайбер кешенең баласында ниндидер ни була, кайсының нәрсә ки, үзенең малында һәр вакыт факирлектә яши, моннан алып тора, тегеннән алып тора, һәр вакыт җитми эшләп торса да, эшендә дә эш хакын түләмиләр, яки алдаталар, шундый хәлдә дә була кеше. Мал белән дә санала, бала белән дә санала. Шундай сынаулар булыр ди, хәтта Аллаһ Тәгаләнең очрашыр ди, гынахасы да калмас ди. Карагыз. Гынахасы да калмас, шушы дөньяда булган сынаулар, авырлыклар сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең нәрсә ки, гынахларын паклап биткән булыр. Тағы да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дөреслектә кешеләрнең дәрәҗәләре төрлечәдер ди. Дәрәҗәсе шундый югары дәрәҗәгә ирешер кеше ди, гамәлләре белән түгел, бәлки Аллаһ Тәгалә сынау биреп торыр, һәм дә төрле бәла казалар белән, афәтләр белән, һәм дә шундый зур дәрәҗәгә ирешеп торыр ди. Карагыз, кайбер вакытта кеше гамәл кыла, бөтенебездә намаз укыйбыз, бөтенебездә ураза, кайберларыбыз умра, хаҗ кылабыз, шулай без закат түлибез. Бу гамәлләр. Әмма кайбер вакытында Аллаһ Тәгалә шушы гамәлләр белән түгел, нәрсә ки белән? Кешеләрнең сынаулары белән. Сынауны биреп торыр, кеше сабыр итеп үткәрер, шундый югары дәрәҗәгә Аллаһ Тәгалә шушы сабыр иткәннәрне күтәрер ди. Карайбыз, әлбәттә Аллаһ Тәгалә шушындай сынауларны биреп торырлар. Төрле хәлдә була. Бәлки шир белән яки әйттек, мал белән дә булырга мөмкин ул сынаулар. Кайбер вакытында авырлыклар. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә кайбер кеше уйлый, менә миңа шир килеп тора, мин Аллаһ Тәгалә мине яратмыйдыр инде дип әйтергә мөмкин. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә миңа ачулыдыр инде дип әйтергә мөмкин. Бу Аллаһ Тәгаләнең газабы дип әйтергә мөмкин кайбер кеше. Менә ширләгән кешеләр авырлыкта, факирлектә яши, һәр вакыт бу кеше бәлки Аллаһ Тәгалә аны яратмый дип тә уйларга мөмкин. Юк, киресенчә, белегез, Аллаһ Тәгалә үзенең сөйгән кулларына сынауларны биреп тора. Авырлыкларны биреп тора. Сөйгән кулларына, яраткан кулларына бирәдер. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисен искә төшереп китәбез. Ва иннал азамал җаза мa'al гайзамал бала ва инналлаха ахаббул каумен абтилаху фаман радiyallahu falahu rida ve men sahhata falahu sahhati. Alloh Taala shunday ovur
jazalarını, belelerini kişilerge birir, hem cezasına karata Allah Teala ol kişilerge nersesini de birir, bele bilen cezasını da birir, ecrini de birir. Eğer de bir kavmini Allah Teala yaratsaydı, yaratıp gitse, o kavmga Allah Teala kavm bele düşken sayın riza bulsa, Allah bilen de Allah Teala riza bulurdu. Bele düşken sayın kişiler nindedir kanagatsizlik bildirseler, Allah Teala Allah bilen de kanagatsizlik bildirirdi. Görəgiz. Nindedir ağırlık kildi, şirkede biz nerse ki kanagat bulurga tiyişli biz. Kanagatsizlik kursettiği iken bizden bilen kim kanagatsiz bula? Allah Teala kanagatsizlik kursette bizden bilen. Daha da bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edi. Men yuridillahi bihi hayran yusibbuhu minhu. Eğer de Allah Teala özünün koluna yaxşılıkını dilese, anarga nerse keni birirdi, sınavlarını birirdi. Sınavlar anarga düşürürdü. Hem de ikinci bir hadisinde de İza arada bi gabdihil hayra gacale lehu ve laqu bihi fid dunya ve iza arada ba'dahu. Eğer de bir kuluna Allah Teala yaxşılık dilese, bu dünyada o anarga nerse keni birir, anarga bu dünyada o gazapını birirdi. Bu dünyada o anarga gazapını birir. Çünkü Allah Teala anın gazabın tege dünyaya kaldırmaz. Hem de Allah Teala'nın qaytkan vakitinde hatta günahısı bulmaz kıyamet gününde. Yani korağız. Bu dünyada bizge nindedir ağırlık gazap bildiyken Allah Teala tarafından hatta nerse günahlarımızın şuluk sebeple Allah Teala'ya uçraşkanga hatlim kalmasqa mümkün. Allah Teala özü alarını gafu etip kefaret etip bitire. Cevap nerse işler gelsin bizge ağırlık kıyınlık kelgen vakitinde. Nerse işleybiz? Sabırlık yani tüzümlük көрсәтергә тиешле biz. Allah Teala'nın ecrin kötüp tüzümlük көрсәтергә. Her bir ağırlıktan soň jеңелlik kile, her bir ağırlıktan soň jеңелlik kile deyip de ayta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala innemel usri yusra, innemel usri yusra. Her bir ağırlıktan soň jеңелlik, her bir ağırlıktan soň jеңелlik. Görәсез, менә кай bir вакытында шулай. Жер sürüge ağır bit, sürәбез. Ağır kıyın. Endi jimешин aşağında нәрсә ki? Jеңелlik kile, şulay bit. Буш nindedir işni işlegen vakitinde ağır kıyın barası da kilmey işke sakat irten barıga kirek iş kaytıra kirek ebit. Ondan soň endi oy azagında nerse ki bireler hop kartışkaga okşatıştı tın. Şotlık kile ejrin aldık şulay bit. Kişige mena har bir ağırlıktan jеңелlik. Şundan soň nindedir ağırlık kildi şirledik. Ağır sınabız, kıyın sınabız, darular işebiz. Bir günde indi selametlerini gitti biz nerse ki jеңелlik kildi. Har vakit şulay. Allah Teala bir ağırlıkni, bir jеңелlikni almashtırıp tura. Şuna göre de biz Allah Teala'dan birgeni bilen kanagat bulup turabız. Allah Teala birgeni bilen şükür kılabız. Qoşan nindigine halda bulsak da, şir kilse de, bela qaza kilse de, nindidir muhtajlık kilse de her vakit Allah Teala bilen kabul etip turga tiyişli biz. Elbette bizge sabır ettik. Bu bizge tiyişli revişe ötkeru. Hem de Allah Teala elbette dua kılırga tiyişli biz bizni ağır halden yalvarıp çıkarır için Allah Teala'ya müracaat etirge tiyişli biz. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim. İnnehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahırda indi isizge düşürüp getirge dileyim. Bilesiz peygamberler alar ılık sınavlarga düşer bulganlar. Biz gadi kişiler, bizim sınavlarımız da gadi şegine. Endi peygamberlerge Allah Teala özünün süyüklü kıllarına alarga bu sınavlarını kuplete ağırlıklarını bilgen. Mesela Ayub peygamberini iske düşüreyik. Ayub peygamber aleyhissalatu vesselam ol büyük boy yaşaydı. Gailesi de, kadınları da kubidi, bağları da kubidi, hizmetleri de kubidi, hizmetkarları da kubidi. İyi tulu maldaydı, birinde bütün nersesi var idi. Bütün nersesi var idi. Hatta dostları büyük kubidi, kardeşleri büyük kubidi. Hem de Allah Teala Ayub peygamberine bir zaman anarga şunday avru verdi. Ol avruvu 18 yıl devam etti. Qaraqız. 18 yıl devam etti. Hatta şu avru bütün tenin aldıdı, tili bilen akılına kaldı. Qaraqız. Tili kaldı hem akıllı. Başka yerleri bütünüsü şu avru bilen kaplandı.
Ayub peygamberge Allah Teala şunday ulug sınavlarını berdi. Şul avru kilgeç bilesiz. Kayber vakitinde avru kışkırında yakınları da turmuş. Şulay bit. Kaytmıyorlar da. Kardeşke kilip de bilmiyorlar hallerin. Şuna göre de Ayub peygamber aleyhissalatu vesselam'ın da kırında bulgan kardeşleri, dostları yoğaldı. Gaileleri de, bağları da hatta Allah'a da kilmeye başladı. Turup kaldı anın bilen 18 yıl davamında bir hatını. Hatını da Ayub peygamber aleyhissalatu vesselam'ni rızıklandırga kerek, qararga kerek. Ul da o'zi ele hizmetkar tutgan hatın kişiye bir hizmetke kirdi. Hizmetçi hatın bulup kirdi uyine, uyin jiyishtirga qararga, chunki erin de qararga kerek edi. Bular shunday halga qaldilar. Ayub peygamber şu uzak yıllar yatkandan so'ng albatta Alloh taolaga u yalvardı. Shunday duo bilan ul aytdi: "Anni masani darray ve ente arhamur rahimin." Ey Rabbim, dürüstlükte menga shunday zarar qag'ildi, sen merhametning merhametligi, eng merhametligi. Birey şiiri turunda birey söz aytdimi? Yo'q. Hech bir narsaga hatto şiiri turunda aytmadi. Menga bir şiir qag'ildigina, sen bet merhametlinin merhametlisi dedi. Yani hatta shunday og'ir holda bo'lgan vaqtida da biz endi zorlanib, kishilarni chaqirib, ko'pmilar so'zlar so'ylab bitirdik. Ayub peygamber shunday qisqaqqina duo bilan yalvardi. Albatta Alloh taolo bu Ayub peygamberning duosini eshitdi hamda anarga shu dunyoda yashagan vaqtlarında javobini da qaytardi. Şu 18 yıl şiirlagandan so'ng Ayub peygamberge Alloh taolo shu şiiri düm nechik bo'lgan ilki holda geri selametligin Allah Teala qaytardı. Selametligine tugul hatta boylığın da, malın da, gailesini de, kardeşlerini de Allah Teala geri qaytardı. Görebiz. Нәрсә эшләргә кирәк? Авырган вакытларыбызда кешеләргә зарланып йөргәнме? Менә миңа шундый шир килде, урамда тотып бер кешене сөйләргәме? Юк. Безнең барчабызга да шушы авыруларны бирүче бер зат бар, ул Аллаһ Таала. Kullarımızı көтәреп, ya Rabbim Allah, sen merhametlerinin en merhametlisi, miya şunday zarar mene, miya şunday şir qagıldı, miya şunday bela düştü, ya Rabbim Allah, miya şuşu jingillikni bir. Allah Teala'ga üst sözlerimiz bilen, yeki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayırlı duaları bilen yalvarıga tiyişli biz. Şuna göre de Allah Teala barşalarımızga da kimgedir, nindedir sınav bulgan bolsa, selametligi bilen, malı bilen, gailesi bilen, bağları bilen, şu işlerimizde barşalarımızda da Allah Teala jingillik birsin. İlk günlerimizde Allah Teala tınışlık birsin. Hem de indi şu kardeşlerimizge, mümin kardeşlerimizge imanlarımızın nıklıların sınavları Allah Teala bizi sınav bilen sınasa, sabır etip düzümlük bilen tiyişleri ve şevutkerelerimizne Allah Teala nasip eylesin. Müslümanlar kaydağına yaşasalar da tevhidde Allah Teala'nın birleşiler bulup Müslümanlarga Allah Teala güç, kuvvet birsin idi. Şimdi bizning düşmanlarımız bulsan şeytanның da hamda onun kulları bulgan kafirlerge, müşriklerge Allah Teala'larının güçsüzlükte kaldırsın, zayıflıkta kaldırsın. Barşalarımızga da eminlikte yaşalarımızın Allah Teala nasip eylesin. Her bir cümgada biz ahırda indi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat etimiz. Şu salavat bilen tamamlayımız. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Akimus salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.